Najbrže hvatano rab sa esetonengrom. Šukrije perela okolese kova nabijanđa nikas, a niti pak bijando kasenane nije kravno em kovatano zaštitniko sarinengrom. Šukrije lahece najbrže se mi su počestijamane najšuža vera islam koja samo ojdela propoveste. Šukrija Allah kesem su počastijavani pa ne pengamere Muhammeden sallallahu alaihi wa sallam koji ne hatemen ne bi pečati saj pengamere učiti koji ne kao fujakov. Šukrija Allah kesem najbore semco cibijame da riperda, to jest i to mina, su binđame tebi kao nur, to jest u svetlo. Jer Allah Đelešanu kanal dova kazbičali ko pravo drumo, čajte pranadata na običal do, to je suputimo. A kad smo kjelo neke ste džal, banga braz dajes, bange drume, osad koma nuštano našal do, osad koma nuštano ki zabuda, osad koma nušta ka čola, džio kraje pe džiti pastro, kod ova drumo okolija, gako. Sem, ako Allah Đelešanu, nam je kjelo porahme to proleste, pa ispravni reko pravo drumo, čelari ki bara pravo brazda, ja džarko spasimo. Neka tano salavati wa salami opro amaru mangu pengamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam opro ekli bejt opro savija tabinja opro savkola šukarmanu šakola ligareno resučači pano drumođe kiamesko dive neka tano salavati wa salami opro menju amin ya rab. Как дисутно диве пишов тото диве февруара масек дујля ден бишта диве ја пак мигронска рачунива ја пак 1470 вијек беш масек Реджеп свето масек само пеџан да куџамо свето масек штато диве Реджеба амари худба Котар кавачера, чините кавачера, иншала котар ек ученјак кој не, котар Мухамед ибн Абдул Баки. Мухамед ибн Абдул Баки. Исламски ученјак. Мануш кој не доста чороро. Чороро е доста, а дживже чежаки Мека. Живињаки Мека. А джаро не станли колабри, котар почел поштире доста чороро. И со аракил одла халал диве. А джар десини пе диве да обукава хеме кисто нешто родел та хаусе деса. Меđutim, джала друмая аракяй кеса. Дикело кја кеса пхали не, не доријај кеса иринджа полоко почен. И праджај кеса кео сви си Андре. Ке дикела и си со дикела. Ани кеса и не ек ogrlica koja ime Sando Diamantija. Sando Diamantija. I samo se dikao i kesa phađala, me kala plon. Ma se i se ona kala. Čeđala kočuši. I kisto i dajme otore doset nešto da hapa. Ali čan do drumova ke i kisto šunajek manuš vičini. Vičina na vas i čeri. Duj kire zlato. O manušalem. O manušalem. Pa mena šalčun di se bud vredno na šalčun. Pa ka morinamo koliko rakjava dala ti rinima dala. A me onese kadava kala 2 kile zlato si sima kate. Davale 2 kile zlato samo ti rinima dala. Kao manu šunjava eba čeri tula. Na šalzena džaja žarko, hadičke manca. Iđe reko poče, hajde motrami sa na šalzena, pa na šalđumo vrlica. Koja peli Sando Diamanti. Dobro, motrama sa i boja, salo kova, kozom bari. Iako ovo to i sa. Aha. Nikela da olesrkija. Ušte lovi tuma, areke to grlica djela. Deljo grlica, a kva manuš pa i kale 2 kile zlato les, ari. Ona, mena lava djela. 2 na nema to? Ljeto to zlato. Ma napo. Ko kraja kadare, ovo 2 na ljelja. Na ljelja u grlica. A to amen kore su tam bilo ko, jedva kad i katala. Nagrada. Ja džar na ljelja, dželop se možeš. A čini buti lila ili po grlici ili po 2 kile zlato im žalosti. Na lila.
И со каде сим да сидите да палоек време, о Мухамед, Ибн Абдулбаки, ка поджин не иде кod друго джала, але ко келко е чамцо, бродо. У кела хем джала. Джамдон оди до линјајк не време баро, и о чамцо дисала кој каш паджудан. Сад си не jedan, dva čamca, man šako more, samo letne pastile. Jedino ovdje risalo kojeg pal, kojeg kaže risalo, hem, vačeri peta divenca, ovi ne, da iće sada ko koja kašem, dželo, sad oko ovak dželešano, ko ne, na Fordijare, kojeg ostrovo. Kad i kismo ko ostrovo, normalno, stoka će това мен, нека мендра, само си киста ме кажете славинава това. Неком kada te pijal su slavijava dva, ja ću dođem do ova. Akva, amaro manuška stravačera, obđala pravo ki džamije, te šukrini edevlese ko kakava sasude si sa osad života. Kad dželo ki džamije već šunela on biti njoj kameti, te pošljete koji pofaste, pa ne. Pa kada nam šeke di kjole, sam musafiri dijede predospano, hajde burim, tu pare na me, vodi na me tu. Kao možeš prihvatija, hem vodijani. Kad završinjao namaze, malo šadi kena tvoja bred, tu ne hade kalibi. Daj, si kao doma ruškoma. Tamo, hajde kao moli na tu, da li šaj tu, hem ta čovjek koja meni, to vemđe kad ti mami. Nije kao prihvatija, pravljame, to je se kao dobrodošao. A čelo, da čelo cari imame budi. Međutim, ovo kada čelo cari imame budi to te. Ovo štelo dva gav, hine ne pisane man šasa. Ovo vljelo neke šaven, sati si kaven, ko ta kuravnin solan, dža. Si kaven hem te pisinen, o harfija. Si kad džan hem te čitinen, hem te pisinen. Sebe pod vas si kad džalem on, o manuša. Ono le bari nagradinjere. Bari nagrada častinjere ko tardovaš, kali pak u opće džo lenđe. Iva četipet da bud kratko ne vak te se ovo uvojni barvalo. Celo gavo ne častinje. Nagradinjere se pod vas si kad džalim Kurani, si kad džalim te pisine. I ne pisine. Palo dva kada kja dva i pa ono oga. Ono dva ostrvo kava čere kava šube. Manušeja kava. O Muhammed, tu jedan buškar, možeš podudi kako ne. A meni tuč kada je predlog, a me bi tu te ženina. I sjeka ti žičaj, koja kada je timka, nanela dan. Tamo te ženina toga. Ako vam na pol ko kraja. Ženina, drvo, ženin dževi. Sada si ni prepravljali. Prvo rad, kad je date koliko radite se uvola i džuri normal spremi stvari, kada stvari. Kuđao gorlat, di kjao lače ki men. Di kjao lače ki men, od kjao grlica, isto ko ora kjala. Od kjao grlica di kjao. I on di kjao grlica kao šašterinjane, grlice šašterinjana, šti kali peča. Pučala kokri pes, sekva, kotara kjao grlica. Kak ja džuri. Sarakava, suvakava. Znači to svesno. Imaš ti di kjela do aljata rolko tak nervoza. I kisla riva čovjek ne mušiće. Ajde bre tu men kase dijerna kakava si kav domoš kakvo učinjako. Ona di kjela čika u krlica. Akva. O Muhammed Ibn Abdulbaki ki kola rikava čere mušiće. O manu šalem toma. Medi kao grlice je majk toma. Interesantno do, budma interesantno. Ne kjeo grlica di kumna ni meka. Ne kjeo grlica na kumna. Imo taj situacija. Kje šio da manuša, nije kje tu stare, Allahu Ekber, tekbira mene. Pravo ću diriti, su desini pa kva, su sanima tekbiri. Pa tu jelenčko da ovaka skova nađata ovaka te. Allahu Ekber, nikje pregani. Manuš od ovak, su našalđa o grlica. Ki meka. Ovdje na ovo čerimu tađaniče sako su arakali ki mekole. Kotara kao, samo tađaniče. I ovko tardova dive sad dok na naka ovdo vinđala hece. Najbare se do vinđalice. Ja rab.
Bićamo demanše tali šala kari kormane, kakava, orengo ostrovo. Ja ra, bićali šala, Srbi oležili navale mečaja, Srbi davale mečaja. Penate džane puma, a kja čeo, lestri. I kešunja kapuna Allah akbar. Dar Ferrareva čeripe da ovžini savala i palo dvahine baktalo brako. Na kešu kari nene čaj i tako da. Pa ako kraja praljane kota kvatela pouka, kota kja Mari, hikaja kota sova čeđan, so goda menđe sudimo tovel, obkovel. Kao ola menđe sa okova sotano sudimo tovel, pa makar tovel hem od ova nešto garav do talo duj veša, talo duj planine. Okova so na ne, tu će sudimo od ova nakarsel, nikad se nakarsel. Pa makar to hem maškora mare divo šta praljane. Od ova nikad ne šteresela menđe. Okova so na ne, amaro so na ne pisimo tovel. Okova so sudimo teavel, džiamende od ova karesel. Kavel korko, odolese ločar tuče, to jest olakšin tuče, sebe piso rezultate amare brigengre, to jest amare dertengre, tane ano Allah subhanahu wa ta'ala hem ano lestro određenje. Ako diso pendo odredimo teđal, a veri drumeja, od ova nikada nakavo kamaro drumo kraljanin teđalen. A ako diso propisimo, ani ti subram te ovel, ako pendo diso to ovel će od ova nikad nakana štite na šel tutra, on mora ta vel. Sar so akjao grlica, soresla Abdullah Muhammedese ibni Abdul Baki, soresla olese. Prikem se deci salo, ona vagata velula ko kraja od jao grlice olese ali pa nako pošužo način, ko halal način ali se. Morate vas svjesna sad nije količina deltija, to je zbige nakana štite promini, amari sudbina odolese ovaj kovlena kortumende, odolese se o ishod, saje bučakro odredimo Allah hesra volja, to jest Allah hesra odredba. Ako diso pisimo te džal čugure verte, morate vas svjesno sad od ova nikada nako ola maro, nakavo kamaro drumo. Ali, ako tano diso pisimo to ova mari sudbina, od ova onda nakana šela mendra, sad su na naš nahemio grlica, kotara mari hikaja, kota sova čerđan, kuri ne pisimo to volo lesni kakava način, ko sova čerđan, ko halal način. Allah ekber. Vikend ova pouka kotara kao kralane. Sad se pisimo morate ovo maro. I sudna čini dova, da je kemano šesti, da je iskreno mano šesti dova. Dobar opravljeno, tako je mani hikaja. Na dinama da kalem pouka kotara kao. Bismillahirrahmanirrahim.